Evo sastava u kojem će na današnjem meču nastupati Partizan. Na golu broj 85 Nemanja Stevanović, 5 Igor Vujačić, 9 Klinci Meni, 11 Ricardo Gomes, 16 Saša Zbjela, 21 Marko Jevković, 26 Aleksandar Miljković, 36 Nikola Terzić, 39 Miloš Jović, 72 Slobodan Urošević i broj 73 Nemanja Miletić. Šef stručnog štaba Partizana Aleksandar Stanojević. Na klupi za rezervne igrače bit će broj 41 rezervni Domen Popović, zatim 4 Saničanin, 6 Matko, 14 Paždar, 15 Pejsa, 17 Živković, 23 Ostojić, 33 Milovan.